Sad ću im sve za tebe. Ajde, 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 ajde. Da nikad ne znamo šta nosi dan, a šta noć, najbolji primjer nam je tročlana porodica Beganović. Prije nepuna 2 mjeseca jedva su sastavljali kraj sa krajem. Živjeli su u neuslovnom kolektivnom smještaju u zgradi stare ambulante u Memićima, da bi zahvaljujući humanim ljudima i našoj organizaciji Help Others Salzburg iz dana u dan krenuli u sve bolji život, ispunjen radošću i osmijesima. Mladi, vrijedni i željni da svojoj 20-mjesečnoj bebi Sairi obezbijede što bolje uslove života, mi smo im pritekli u pomoć. Gradimo im kuću u mjestu Jusići kod Zvornika. Želju da im pomognu iskazuju mnogi. Tako je anonimni donator preko nas, želeći da im ekonomski pomogne i da krenu da se bave nekim poslom, donirao 8 ovaca i 1 ovna. Za 2 dana Sead je napravio šupu, štalu u koju će smjestiti iste. Njihovoj sreći nema kraja, jer ovo će im biti način da u budućnosti još aktivnije počnu se baviti stočarstvom i tako dođu do nekih sredstava za život. Sad ću im sve za tebe. Ajde, 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 ajde. Uštalu je vod, tu, ajde, ajde, uštalu. Uštajte, uštalu vam. Treba, ništa. Može. Ima tu su nek dvije. Drži ovako sam. Assalamu alaikum. Htio bih da se zahvalim ja sa svojom ženom i porodicom anonimnom donatoru na donaciji ovaca, također organizaciji Help Others koji su ovo organizovali, momcima koji su dovukli, koji su me baš iznenadili. Nisam ni najmanje se nadao da ću baš u tom kratkom vremenu to sve dobiti. Htio da se puno zahvalim donatoru, organizaciji, da im dragi Allah sačuva i sve najbolje im želim. I ove ovce, tačno ću im sad značiti mnogo, jer zato što smo nezaposleni i ja i žena, imat ćemo čime da se bavimo. Također, zahvaljujemo se i ovoj organizaciji koji su to sve uspješno obavili, koji su nam doprinijeli to. I kuća je još malo, ako Bog da, i gotova. Ima još nekih radova da se uradi iznutra, kao što je glazura recimo, monterisanje zidova i što ostalo dalje ide, ne znam najbolje. Ali ne znam kako bi se više zahvalio. Znači do neba se zahvaljujem svim donatorima i svim dobrim ljudima, posebno organizaciju Help Others Salzburg. Ovo će za mene biti neki novi list u životu, neka nova pokret. Za ovo kratko vrijeme tačno mi je se život okrenuo naprijed. Hvala pod prvo dragom Allahu, hvala humanim ljudima, organizaciji koja je ovo organizovala, posebno Dževadu Islamoviću. Da je dragi Allah sačuva nas na svakom koraku, sve i najbolje da u životu, sa moje strane. Odakle? Vidim da je kamen. Kamen, evo tu odmah. Ja mislite ovo? Nije, gore. Humanitarna organizacija Help Others Salzburg zahvaljuje anonimnom donatoru što je preko nas izrazio želju da pomogne porodici Beganović, uz želju da njega i njegovu porodicu dragi Bog obilato nagradi iz riznice njegove milosti. Pozivamo i druge da se uključe u naše akcije, a posebno kod Beganovića, jer kuća koja je trenutno pokrivena iziskuje još mnogo unutrašnjih radova do konačnog useljenja. Unaprijed vam hvala, vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg.